utakmici. Petar Petrović bio strelac i asistent. Evo ga. Poprečna lopta. Evo ga, Boža postiže pogled. Poklonjen gol. Ovo je poklonjen gol. Boža. Njegov drugi pogodak na ovoj utakmici. Može li Nikon da začini ovu utakmicu ekspresno? Evo ga gol. 2-1. Odličan napad. Odličan otpor jakom protivniku. Boža, hat-trick. Stavlja tačku na ovu utakmicu. 98 fantazije poena. Evo. I na ovoj utakmici upisuje se Petar Petrović.